دمکی ده کل ترکیه گله گشتدانین گرین کنه و هر روها در ناو رایا گشتی ده جی جبو جنو و دست پیکرنا پروسه که آشتی و چاره سریه هیویه که مزن درست بویه و لالیه که دن جی گوتنین سروک مهپ دولت باغچلی ینده درباره ربری پکک عبدالله جلان ده هیج دروژه وده جیه که گرم دگرن لناون ده پارتیا پاشاروژه میوان میوه هوپیوینه برز احمد داوطلویه. احمد داوطلو ده 2 سردمانده وزیر کارین در و ده 3 سردمانده جی سروک وزیر ترکیه بو. همان دمه دناو رایا گشتی ده و تایبتیش دناو کردان ده و گلک جارا وکه سروک احمد تی بناف کرن. دوی ها پیوینه ده ام ده درباره روژه و ده پرسن خو آراسته برز داوطلو بکن. بله از بنی هم بخیر هاتن دست پیکس پاس بو و درفتیجی از دخوازم با که خالا یکم و خالا هری گرینگ جه هیوین پروسه کنو یا آشتی و چاره سریه دست بکم تایبتی جی پشتی داخویانین دولت باخچلی و که تیزانی دناورای گشتی ده هیوی جبو پروسه کنو درست بو لیلالیه که دنجی لسر شارداریان قیوم تینه دانان و هندک کارین دی هنه دروش اتمسفره که وها ده هم باور دکن کو پروسه که نویا چاره سری دست پی بکه و اگر دست پی بکش بو کو او پروسه بگه آرمانجا خو چه گاوین استراتژیک پیوستن بری هر چتی اسلاوین خو پیشکشی همو براین خوین لهریما کردستانه براین خوین لهولر سلیمانی دهوک و زاخویت کم هر کس لور دزانه کو از چه قاسی جنزدیک و وی هریمه ناستکم و جی حز دکم دما کو از بویاران دنرخینم پیشی لپیواجویا گشتیا جیهانه لجه هریما روجلاتا ناوین دوی پیواجویا دو حتی کو دبه بلابه لپوزیسیونا ترکیه یا دوی پیواجویا دا دنیرن و دمه دوی لترکیه چه بکرن لروجلاتا ناوین چه بکرن و او یک و باندورک چاوال جیهانه بکن دنیا ده گوهرنکا مزن را در باسته به دوی اموی ببینن مخابن دمین گوهرنین مزن ده ایشن هری مزن لهره مامه هاتن جین و دمه دما کو اموکی ترکیه لید نیرن امه بخوش کو براین خوین لوی عرنگاریه را جیانکه چاوا آواب کن من حرتم بوی آوائی لید نیری جبر ویه که من پشگیری ده داخویانین بریز باخچلی داخویانیه کش رای گشتیر اشکره پشگیری ده باخچلی جعالی من وحاته کرن چما من پشگیری ده مجاره که کو از هرتم لترکیه افاده دکم هیا هگر ترک مافین کردان فهم بکن و پرسگیره که وان بفکرن و هول بدن کوان چاره سر بکن کرجی لسر یکیتی و اولهیاوی ولاتی باوری بدن ترکان ده آرامی ترکیه هبه اف جبو عراق و ولاتی دنجی وهایا ده بحثا سرناوا سروک احمد کر برز باخچلی هرتم سرناوا سروک با آوی که هم حنکی خواب من و هم جی بزمان کردید کد بیجه برز باخچلی جمره دبیجه سروک من جی وکی برس واوی گود سرسران سرچاوان من او یک مجلس گود من لهر دری گود چما کرد جمره دبیجن سروک احمد از به اصل خو کوچرم از ترکمنم لی من هرتم دگود از دخوازم ده ارتش صلاح الدین ده ترک بم و ده ارتش آلپاسلان ده جی کرد بم سال 2016 دما کو اتشما آمده دما که پر آلوز بو لسر اتوبیسه لبر مزگفتا مزنده من افتش دگود چاوا کو زاروک ترکمن کولچیای تورو سجدایک بویا لوی ولاتی خودی چما فکیبه زاروک کرد کول قراغن دیجله یانج لچیاین جل مرگی هاتیه دنیای جی پیوسته خودی همان مافام به نتشتکی زیده نتشتکی کم چاوا کو زمان من ترکیه منا دلال آجیونس امرته عزیز و بقدر و قیمته کردیا منا عزیز اج فقیه ایران جی به همان آوایی پیروزه پاش لحمو قاده دروش من سروک احمد هات نبلند کرن دوی کومارا ترکیه به دولت که دموکراتیک دموکراسی تی واته ریزگرتنا جپر رنگی را دموکراسی نای واته کو کومک سردستی کومک دم بکه لدوی هر کس جما فین خوین ولاتی بونه سوده ور بگره دما کومه اف گوت برز باخچلی گلک جاران گوتنن ما وکی خطریک لسر یکیتیا ترکیه نرخان دما من گوتنن باخچلین وداویه بهستن از گلکی کیف خوش بو براستی دبکو هایا و جیجه هبه من تشتکر کو بو گلکسان نپیکان بو دجوینا کوما مدا من همو پارلمنترین ما پارتیا سعادتی و پارتیا پاش روژه چپکان پیشوازیا گوتنین باخچلی کرد مجبو باخچلی چپک لیدان باخچلی جرخنین پر تون لمن دکر
جبر کو از ترک و سنمه پیوسته از مافی کردان بپارزم از لهمبری کردان جی به عدالت بم هگر از وکی سنه حقوق علاویان بپارزم از ببم دولت دوی واری دجبو در باسکرنا آستنگیا درونی اینسیاتیفک پر گرینگه از د پیواژوین وها ده هرتم گرینگی دم پسیکولوژی شوکت بک اگر پسیکولوژی به سر بکوه و اتمسفر پیوست آوا به تشتندن وکی پیواژوین تکنیکی دچن لو ما از گرینگی دم داخوانین باخچلی لی پشره من 3 هفته د جوینا کومده هر چهارشنبه بانگی برای سرو کومار کرو من گوت اگر و به باخچلی را لسر تشتکی لحف کریه هون سرو کومارن هون دولت بریو دبن باخچلی اینسیاتیف دگره لی یک کوی اینسیاتیف پیک بینه هونن درکوین و پلانا خواه ببیجن دبیجن امی وی بکن و اف پیواجو دی وهاب مشه لی اگر دنافبرا و ده فرقک هبه و د ناف خود چاره سر بکن هر کسی لبنده چاره سریه نهیلن پشتی و گوتن او قاسی بهز گوتن نبنه سدما بیدنگیه مخابن جعالی جناب سروکومار و جی پشگیریک به همان آوایی خورد نبو وی به گلمپری پشگیری دا لی تشتی که من هیوی دکر بانگه کی نتویی جرای گشتی را بو د پیواجوی چاره سری سال 2013 ده است شوم و الامد آخویم و لزانینگه دیجلی آمد من کنفرانس اکتا برز اردوغان جی آخوی نهاج بو پیواجوی که نویا چاره سریه شرط و مرجم پر گنجاو هنه چما جبر کو نتو پرستین ترک د شخص برز باخچلی دا اینسیاتیفه که گرینگ نشاندان جنهاو پیوه هنک برپرسیاری دکوه سرمل پارتیین سیاسی کوام و روشنبیرین کو دوزا پاراستنا ماف حقوق همولاتین مین کرد لترکیه دکنه دوی او جی و روشه بپارزن دما پیواجوی چاره سری دست بکر از وزیر کار در وبوم پش رجی وکی سروک وزیر و گریام و بدل و جان من پشگیری دا پروسه لیج بو اف پیواجو بسر بکوه دوی هر کس پشگیری بدو اولهی والد نه خرا کرن یعنی دما تشتین کو جیانا مروان زحمت بکه وکی ترور تندی کولاندنا خندکان پیک نین جبر ویجی پیواجوی چاره سری بسر نکد دوی ام جوان همو ازمونان تجربه بستینن گر جوان همویان درس بدرخستن از باورم ام دکارم بگهن جیکی پر ارینی من قد هیوی اخوون دا نکر از هردم گشبین بوم من هر گاو هول دا کو ویزیونا که ارینی خویا بکم نها دوی املوان گوتنین باخچلی بنیرن ارکین دم پارتیه هنه بزلالی ببیجم داخویانی دم پارتیه لهمبری و داخویانی قلس و لاواز بو گوتنه که ایدئولوژیک آب پر چپ کر هاته بکارانین پیدویه کو دم وره پوزیسیونه که وها پرسگیره که باشتر فهم بکه و همبیز بکه اگر برز سروکومار و مجاره بکه پولیتیکه که دولت اگر دم و همو اکتورن پیونددارن که نها هر کس دزانه وکی ادیرنه امراله همو اکتور بکوین دوره لترکیه پیواجوه که باش دکاره دست پی بکه وقتی زنین همو افروجوش بر گوتنین دولت باخچلی درست بو دولت باخچلی یک جوان کسامو کو پیشتر هلوسته که تون تبو بطایبتی لسر پیو سروک احمد جی عاجز دبولین هم دبینن کو هلوستاوی گله گوهر یعنی صدمن وی که چاوا دبینن چما ددمه که وهادا دولت باخچلی د دربار اوجالان دا گوتنه که بوی رنگی دبیجه او یاج وی گرینگ ترجی چما سروکومار ترکیه نه سروک مهپی دوی مجاره ده درد کفه و روژه وی دیار دکه برز باخچلی جو سپریزان حز دکه از جوی بندواری سپریزن وهان نبو لیوی بند پر بلند کر ایجار اگر گوتنه وی تنه جاره که بانا مرف دکاره ببیجه کو او پیامه که دشینه آن از دکارم ببیجم کو او نرحتیه کی افاده دکه لی او 3 هفته کو بردوامی همان تشتان دبیجه و دبیجه از دستر گوتنه خوا راد وستم از دپشت اخافتنه خوامه جبر ویه که از گوتنه وی جدی وردگرم دمامدیه که جوتمه هدا لرسپسیون مجلس هفدو دید قدامك دريج ومهفدونه ديبو هلبت او مزنه مجبور رزگرتن سلاف داوی یوجی سلاف دامه جمن رگوت ام ده سردمه که دنکو دوی دولت آمه جوو ازمونن وین مزن سوده ور بگره دوی اموان سرپیهاتیان بنرخینن گوتنن پسنانه بکار آنین واتا پس نمن دا من جی همان تشتن به همان شیوهی جبو وی گوتن وی دمه هی اف داخوانی ندابو لید همان روژه ده دست خود ریجی دم پارتیه کر دست پیکی ده من
ev wekî tevgerekê jest û îhtiramzanîn dîtin. Ji ber ku di navbera me de sohbetên pir tund hebûn. Bila ez eşkere bibêjim. Wekî ku min berê jî di dema xwe de ji mijarên ku me bi Birêz Erdogan re di dema Serokwezîrtî de li hev netkir, mijara qeyûman bû. Wî got ku divê parêzgarek were destnîşankirin. Min got eger baweriya me bi demokrasiyê hebe em ê rêzê li dengên welatiyên xwe bigirin. Ez nikarim qeyûman tayin bikim. û dema min de yek qeyûm jî nehatine tayinkirin. Birêz Baxçelî jî helwesta min dizanî. Niha me got em dikarin gotinên Baxçelî û silava wî ya ji bo demê dikarin wekî jestekê bibînin. Lê di heyameke wiha krîtîk de êdî ev yek wekî jestekê nayê dîtin. Sê heftenek û dibêje ez li ser gotina xwe me. Pêwîst e berdewamiya gotinên xwe bi cî bîne. Bi rastî eger divê mijarê de pirsek ji min bike yan jî piştgirî bixwaze, heta ji destê min bê ez ê piştgiriya xwe bidim. Xelkê me gelek êşkişand. Ez tu carî naxwazim ku Tirkiye bikeve nav aloziya nakokiyên mezhebiyên etnîkiyên ku rojata navîn berdewamin. Ji bo pêşîgirtina vê yekê çi ji destê min tê ez ê bikim. Ez ê werim ser mijara Bakurê Iraqê. Destpêkirina min a siyasetê de roleke mezin û taybet a Hewlêrê heye. Nizanim hûn dizanin dawiya sala 2007 li Kerkûkê proseya referandûmê hebû wê demê li wir minaqeşeyên gelekî mezin di navbera Rehmetî Celal Telebanî û Tirkiyeyê de çêbûn. Leşkerên me pêşmergeyên berê re mil bi mil bûn, leşkerên Tirk û pêşmerge rûbirû bûn. Ez çûm Bexdayê. Heger ew bûyer neqewîmbana, min ê di meha çilê de dest ji kar berda. Lê di meha Sibatê de ez çûm Bexdayê. Me li gel Rehmetî Telebanî şîveke xweş xwar. Kesekî pir merd bû. Piştre Birêz Nêçîrvan Barzanî ji Hewlêrê hat. Ji ber vê yekê min ji wan re got werin em van hemû pirsgirêkan di navbera xwe de çareser bikin. Ji ber ku wê demê li Tirkiyeyê hin komên provokatîv hebûn ku heta digotin bila leşker Hewlêrê bombebaran bikin. Tê bîra we ez niha navê rojnameyan nadim. Hinek bi sernavê em Hewlêrê bombebaran bikin derketin. Li wer min nîqaş kir ku balafirên Tirkiye li dijî terorê şer dikin. Lê bajarê Hewlêrê mîrateya me ya hevpar e. Me bi Mam Celal Telebanî û Kek Mesûd re piştre jî bi Nêçîrvan Beg re hevdîtin kirin û me ew qeyran derbas kir. Leşkerê me paş ve vekişiyan. Paşê piştî 15-20 rojan di meha Adarê de Birêz Telebanî wekî serokkomar hate Tirkiye û me wê salê 48 peyman bi Iraqê re îmze kirin. Beşeke girîng a van peymanan bi Herêma Kurdistanê re girêdayî bûn. Piştre jî di meha Adarê de derbarê AK Partî de doz hatin vekirin. Paşê min got ez êdî dernakevim. Ji ber ku doza girtina AK Partiyê meseleya demokrasiyê bû. Sedema ku ez behsa vê dikim ev e. Divê em ne tenê ji bo Tirkiyeyê, ji bo derdora xwe jî nifşekî aştî ava bikin. Li vir berpirsyariya Birêz Erdogan heye. Niha di navbera Birêz Erdogan û me de nakokî û nêrînên cuda hene. Kêm zêde hemû kes sedema van nakokiyan jî dizane. Gelek sedem hene wekî exlaqê siyasî û gelek mijarên din. Lê şîreta min ji wî re wekî heval û hevkarekî kevin ev e. Ew e ku di zûtirîn demde bi plansaziyek çalakiyê vê mijarê ciddî werbigire û bi raya giştî re par ve bike. Yek ji wan bûyeran ku piştî derketina ji posta Serokwezîrtiyê ez herî zêde xemgîn kirim aloziya di navbera Tirkiye û Herêma Kurdistanê ya di pêvajoya referandûmê de bû. Wê demê min nêrîna xwe ji Birêz Serokkoman re arî ziman ku divê ev alozî rû nede û her tişt rûbrû were nîqaş kirin. Bi kurtasî niha şansekî girîng heye. Eger kesên ku xwedî fikrên tundin hewlwestên xwe nerm bikin, wê demê yên ku nerm li mijarê dinêrin dikarin hêsantir kar bikin. Ji ber vê yekê dema ku netewperestiya Tirk û netewperestiya Kurd were hemberî hev yên di navendê de wata yên ku çareseriyê dixwazin zêdetir wê bikevine bin zext û guvaşê. Lê dema ku nermbûnek çêbibe yên li maqûl difikirin dikarin bi hêsanî rêyên çareseriyê peyda bikin. Niha Birêz Baxçelî li aliyekî dim bû. Tiştekî baş e ku êdî ber bi navenda çareseriyê ve hatiye. Ez hêvî dikim encam bi xêr be. Em hêvî dikin ku xeteke rast çêbibe. Ya rastî piştî gotinên Dewlet Baxçelî di nav şirovekarên nêzîkî AK Partiyê de jî gelek şiroveyên cuda cuda hatine kirin. Herçende ku Birêz Baxçelî gelek ji wê pirsê hez neke lê hindek alî dibêjin ku di vê meselê de di navbera AK Partî û MHP de cudayiyeke ye. Fikr û nêrînên wan ji hev du cuda ne. Hûn bawer dikin ku beriya Dewlet Baxçelî bangê ji bo Abdullah Öcalan bike
به سرکومار ترکیه رجی شیور و مشاوره کرد به واته او مسئله وکو بریاره که هاوبش آک پارتی و مهپی به یان تنی هلوسته که شخصی یا دولت باخچلی به از باور نکم که افتن اینسیاتیف که تاک کسی به اگر او اینسیاتیف کسانه بویا باخچلی و تنه جاره که تشتک بگوته و خلاص لی اف مجار و گوهری هلوسته که به بریار برز باخچلی اف 3 هفتنه همان تشتاند بیشه لی از نباورم که چقاسی به برز اردوغان را لحف دکن جبر کو هیوی من جبرز اردوغان او بکو با آوه که اشکره لسر و اینسیاتیفه بسکنه مثلا نه هاتنا او جلان آن مجلسه اف پر سمبولیکه شتێک کو دikare bibe sedema alûziyan jî mesele guherîna keş û hawayê ye mesele ew e ku behsa van mijaran tê kirin ji bo her welatekî herêma rojhilata navîn metirsî heye lê ez bi wê baweriyê dibêjim Tirkiye welateke ku nayê parçekirin ez jî Tirkim dibe ku netewperestên Tirk behsa vê yekê bikin lê niha dê çawa parçe bikin kî vê çawa Tirkiye parçe bike Tirkiye ne wekî welatên din e dema min ev digotin Birêz Baxçelî ji min aciz bibû lê belkî êdî dizane mebesta min wê demê çi bûye bajarê ku herî zêde Kurd lê dijîn ne hewlêr û ne jî amede Stenbol e Stenbol niha li cîhanê cihê ku herî zêde Kurd û Kurdperwer lê dijîne kî wê niha û çawa Tirkiye parçe bike divê em bixwe bawer bin dewleteke ji xwe bawer ji zimanan natirse dewleteke bixwe bawer ji nasnameyên cuda natirse li Tirkiyeyê kêm netewe hene ermen hene ne misilman jî hene mafên ku ji wan re bên dayîn Tirkiye parçe nake Şta ku dê Tirkiye parçe bike dûrketin e min hertim ev helwest parastiye İcar dema ku em bi vî rengî lê binêrin divê ku bi taybetî yên aliyê dinin mijarê jî heman awayî mijarê bînin ziman hin kes li Tirkiyeyê hin alî bi tundî teror li bajaran kolandina xendekan dibêjin em ê mafên gelê Kurd diparêzin Jiyana welatiyên me yên Kurdên li wir dijwar dikin û dibin sedema mirina ciwanên wekî Yasîn Börü. Ev alî nikarin bigêjin ciyekî. Li Bakurê Iraqê jî heman tişt pir zêde bû. Ketina Mesûd Barzanî Hewlêrê bi piştgiriya leşkerên Tirk li dijî terorê bû. Tiştek bi tundiyê çareser nabe. Lewma divê Erdogan vê banga Birêz Baxçelî hembêz bike. Divê dem bi taybetiyên ji Qendîl, Silivri, İmraliyê vê firsendê ji dest nedin. Ev derfeteke ku pêwîst e neyê ji destan. Binêrin eger ez hin tiştan bibêjim ew ê normal werin hesibandin. Lê eger Baxçeli gotibe ev tê wê wateyê ku karê me hêsantir dike. Çima divê em bipirsin niyeta wî çi bû û çima ev got. Qet nebe niyeta xwe eşkere bike. Ez hêvî dikim ku niyeta wî baş e. Hêvîdarim niyeta wî nexirab be. Lê em bêjin xirab be jî ez ê encamê binêrim. Di encamê de biratiya me xurt dibe û aştiya me zêde dibe. Nexwe yê ku di jiyana siyasete herî zêde Baxçelî re şer kiriye ez im. Wî ji min re çi digot hûn dizanin. Lê siyaset bi hêrs û kerbê nabe. Ew li paş maye. Ez hêvî dikim ku divê mijarê de gotinên tenê yên şexsî nebin. Lê ez bawer nakim ku ez bi Birêz Erdogan re di nava hevahengiyekê de bin hewate hinekî nakokî xuya dikin. Lê divê ez vekîlî û durist bin. Ji ber ku eger wiha bûya diviya bû Birêz Erdogan di nava van 3 hefteyan de ev yek zerartir biparasta. Ez hêvî dikim ku ew ê di navbera xwe de hevahengiyeke durist bikin. Ez piştgiriyê didim wê. Em bi ti awayî li pêşiya gotinên erênî nabin asteng. Hûn dizanin berê jî li Tirkiye proseyeke aştî û çareserî hate ceribandin, atmosferekî gelek erênî hebû, gelek karên baş jî hat nekirin, ji nişkê ve ev prose bi davî bû. Pirsa krîtîk ev ye, çima ev prose bi davî bû û kê prose bi davî kir? Berpirsê davîkirina vê proseyê kî bû? Ji ber ku piştî davîbûna vê proseyê veke tê zanîn şerê xendeka durist bû, gelek kesan jiyana xwe ji dest da. Hûn veke siyasetmedar berpirsiyariyekê ji bo vê meselê dibînin yan ne hem de aliyê siyasî de hem de aliyê eskerî de berpirsiyariyên dewletê hikûmetê ji ber têkçûna prosa aştî û çareseriyê û meseleya şerê xendekan hene yan ne? Berî her tiştî ez ê pir zelal biaxivim. Bêwateyê ku meriv li ser hin tiştan eşkerî naaxife. Pêwîst e em bi zelalî biaxivin. Eger em dê behsa çareseriyekê bikin, pêwîst e her kes ji ezmûnên berê dersa werbigire. Pêvajoya çareseriyê çawa dest pê kir? Pêvajoya çareseriyê di Newroza 2013 de dest pê kir.
پێواژۆیەک بوو و ئامادەکاریە وێ درێژ بوو ji ber vê yekê ez ê niha neçim nava wê meseleyê lê ez jî tê de bûm wezîrê me derveyê niha Hakan Fîdan wê demê rawêjkarê mîtê bû helbet prose bi Birêz Erdogan re dihat meşandin Birêz Abdullah Gül wekî Serokkomar li proseyê xwedî derket ew pêvajoyek bû ku em hemû xwedî lê derketin mantiqê pêvajoyê ew bû ku pirsgirêkên bi mafên çandî û civakiyên Kurdan li Tirkiyeyê bê muzakere bên çareser kirin ez rast nabînim ku mirov mafekî ji bo welatiyê xwe bike mijara bazarê Kurdî ji bo min ne mijara muzakereyê ye di bernameya partiya me de heye Kurdî di perwerdeyê de û li her derê dikare were bikaranî ev nayê wê wateyê ku bila çek bêdeng bin û em azadiya zimanê Kurdî bidin na ji xwe azadiya zimanê Kurdî pêwîst e were dayîn lê di wê pêvajoya çareseriyê de meha hezîranê biryar hatibû girtin ku pêkhateyên çekdarên PKK'yê ji Tirkiye derkevin her du alî jî li ser vê yekê razî bûn lê di vê navberê de çend tişt qewimîn li gorî ku ez tê digihim ev yek di aliyê rêxistina terorê de bû sedema tevlîheviyê ya yekem bûyerên geziyê bûn di dema bûyerên geziyê de fikir kirin ku di nava hikûmetê de tiştek diqewime gotin me li hev kir lê Tirkiye çi dibe gumanek ji wan re derkete holê ya duyemîn jî ji wê demê Daeş derket min di sala 2013 de bi navê Sîstemîk Deprem pirtûkek nivîsî sala 2013 li Herêmê ji bo gelek tiştan bû sala guhertinê piş re derbeya Misrê bû û piş re jî bikarina çewkên kimyewî li Sûriyê li Herêmê li şûna demokrasiyê teror û otokrasî derketin pêş tiştên ku piştî êrişa Daişê li Sûriyê qewimîn kanton hatin avakirin ya sêyem dema ku di navbera 725 kanûnê de li dijî Serokwezîr Erdogan hewildana derbeya navxweyî pêk hat PKK an jî ez bêjim aliyê dinê çareseriyê hêzên xwe yên çekdar ji Tirkiye dernexistin wan soza xwe negirt wê demê di havîna 2013 de di nava kecekê de hinek guhertin çêbûn ez ê niha nekevim nav hûrgiliyan ya ku bi rastî pêvajoya çareseriyê xirab kir û bawerî hejand ew bû ku hezîrana 2013 pêkhateyên çekdar ji Tirkiyeyê derkevin Tirkiye neterikandin ev yek bû sedema gumana dewletê ev tê wê wateyê ku ew vê yekê ji bo tiştekî digirin eger niyeta wan baş bûye dê li ser soza xwe sekî nîban lê li aliyê din ji wan re gumanek çêbû bêka hikûmet çi qasî xurt e bûyera geziyê û 7-15 kanûnê bûne sedema vê gumanî lê dawiya dawiyê tu bi dewletê re diaxivî mixateb ne tenê hikûmet e heman demê hikûmeta me jî saxlem û bihêz bû mixatabên ku em behsa divê dikin kesên wekî Erdogan Davutoglu û Gul in em li vir in em in mixatab lê wan soza ku dabûn me bi cî neanîn gotin ew ê têkoşîna çekdarî bidin sekinandin niha jî bangek û Baxçelî dike heman daxwaze dibêjin çekan deynin eger di wê demê de wê havînê di wê ser demê de ev yek bihata kirin vê pêvajoya çareseriyê ya herî serkeftî li Herêmê bûye ya yekem li vir mesele ew e ku wan xeyal dikir ku dê li Tirkiye tevlîheviyek çêbibe û ne diyare dê çi bibe ya duyemîn jî piştî geşedanên li Sûriyeyê her tim gotinên ne baş dikirin di dema bûyerên Kobaniyê de ez nûbûm Serokwezîr ji bo silavkirina birayên xwe yên li Kobaniyê min axaftin nekir me hêzên pêşmerge ji sînorê Tirkiye anîn û derbasî Kobaniyê kirin li gel vê hemabêja li Tirkiyeyê mîna Sûriyê ketine nava tiştekî wekî kantonîzekirinê bi gotineke din ne tenê endamên çekdarên li çiyayan hewildan da kevin bajaran jî ev ji aliyê devletê we wekî tehdît hat dîtin di vê navberê de helbet nava bürokrasiya leşkerî de hêmanên FETÖ'yê hebûn dema ez Serokwezîr bûm min hertim ev yek digot û niha jî heman tiştî dibêjim pêvajoyên wiha li ser du prensîbên bingehîn têne damezrandin ya yekem demokrasiya bê tavîz û tam e ji bo demokrasiya rastaqîn me dest bi karê xwe kiribû me ya pêwîst dikir ya duyemîn ewlehiya giştiya bê tavîz e dema ez bûm Serokwezîr min fêm kir ku li bajaran Xendek hatine kolandin Şewket Bek dema hûn wezîrê karên derve bin û nikarin tavîzê bidin çima hûn ji bo bajaran Xendekan dikorin niyeta we çi ye barîkat hatine danîn tiştên wekî rêveberiya kantonê têne binavkirin dewletek nikare vê yekê tehemûl bike
ئەگە ژناو پێڤە دەرس وەرە دەرخستن دەرسا مەزن ئەوە کو نابەدە سەردەمێن کۆتوبێژان دە ئەو لە هیە گشتی وەرە تەهدیدکردن دەولەت وێ چ بکە ئەوێ توجاری قانونێ پاشگوه نەکە ناو بە ئێریشکارێن نەناس خەلکێمە بەر بچیایانمە برەڤینن ئێدی پێویست بوو ئەف کار نەیەنکردن ڕێخستن بتەنا سەرێ خوێ دادگەهێکی ئاڤادکە کارسازên Kurd ji min re name dinivîsin digotin em ê bacê bidin dewletê yan jî rêxistinê rêxistin li gewer û betlîstê û li vir û li wir li hev dicive û cih digire niha ez serokwezîrê vî welatî me ez Tirkim lê dema ez bûm serokwezîr ne Tirk bûm û ne jî Kurd bûm ez serokwezîrim erka min e ku ez ewlehiya hemû welatiyên xwe biparêzim Tirkekî li Konya û İzmîrê li wir bêzar nedibû ji ber nedizanî çi diqewme dema xebera şehîdbûna serbazekî me dihat xemgîn dibû lê kî êşa rast dikişîne her dîsa gelê Kurd yek û nikare biçe dibistanê nikare biçe nexweşxaneyê di xendekan de asê dîmîne her dîsa xelkê herêmê bû Kurd bûn wekî dewlet ji bo ku pêvajoya çareseriyê neyê xera kirin heta hilbijartinan jî wate mesalekê li hemberî van kirinan sebir kir Tişta serekeyek û piştî hilbijartinan pêvajo têk bir helwesta rêxistinê bû. Bihêle ez li vir vê yekê bi zelalî bibêjim. Dema li encamên hilbijartinan dinêrîn, rêxistinê wisa difikirî ku AK Partiye ku ez wê demê serokatiya wê dikir, gelekî qels bûye û rabûn banga şerê navxweyî û şerek cekdarî kirin. Piştre jî wekî hûn dizanin, 23 tîrmehê du polîsên me yên li mala xwe razayî şehîd kirin. Ew roj baş tê bîra min. Wezîrê me yê karên navxwe û müsteşarê me yê mîtê telefon kirin û ji min re gotin du polîsên me şehîd bûne. Min got dibe ku provokasyonek be. Binêrin kê kiriye û paşê werin cem min agadar bikin. Ji bo ku em bi provokasyoneke nû re rûbirû nemînin. Heta ku rêxistinê saet 8:30 de got mekir, me negot rêxistina terorê ev yek kiriye. Eger rêxistinê ev yek negota jî me dê lêpirsîna xwe bidomanda. Me digot dibe ku rêxistinek istihbarata biyanî tiştekî wiha kiribe ku şer dest pê bike. Lê dema ku rêxistin li xwe min kur hat wate got min kiriye em mecbûr man wekî dewlet şer bikin. Nefikirin ku ez li vir tenê aliyekî sûcdar dikim. Me wek dewlet li ser asayîşa giştî tawîz dan. Ev xeletiyeke mezin bû. Belê pêvajoya çareseriyê berdewam bû. Lê pêwîst bû ku waliyan destûr neda ku li Betlîsê 10 kilometre dûrî bajêr dadgeh werin ava kirin. Di nava artêşê de jî hêmanên FETÖ'yê hebû û dixwestin ku pevçûn gurtir bibin. Li Tirkiyeyê îmaja şerê navxweyî derkeve holê da ku bikaribin darbeyê bikin. Min dijî van hemûyan li ber xwe da. Her kes vê yekê dizane. Min di mijara ewlehiya dewlet de tawîz neda. Min nehişt ku maf û yasayên welatiyên me yên Kurd zirarê bibînin. Dema ku nûçeyek dihat min tavîrê şopand û tev digeriya. Li Cizîr û Amedê gelek cîhan dizanin. Min hemû hewildan kir ku tiştekî xirab neqewime. Niha divê em ji wan tiştan dersê bistînin. Nabe ku dewlet heq û mafên xelkê bike mijara müzakereyê. Yanî Tirkiye welatekî demokratîk e û divê eşkere diyar bike ku mafên welatiyên me yên Kurd jî wekî welatiyên me yên Tirk in. Eger rêxistin an jî pêkhateyên siyasî nêzîkî wê jî têkoşîna siyasî hilbijêrin, divê têkoşîna siyasî bikin. Siyaset û têkoşîna siyasî bi çekan nayê kirin. Bila werin, îro li parlamentoyê her tiştê nîqaş kirin, bihêlin em li wir biaxivin. Meseleyekî diya giring jî piştî hilbijartinên heftê xizîranê veke tê zanîn ve ji bo teşkîlkirina hikûmetan û bi gelek aliyên siyasî re dest bi hevdîtin û danûstandinan kir. Gelo ve vê demê seredana HDP jî kir we daxwaz ji HDP kir ku ew ji hikûmetê de bejdar be eger daxwazeke ve ya bi vî rengî hebe gelo bersiva wan çi bû? Xwestin ku di nav hikûmetê de cî bigirin yan na? Şimdi şöyle. Belê, min Partiya Demokratîk a Gelan re hevdîtin kir. Bi rastî jî ji bo cara yekê serkirdeyekî siyasî û serokwezîrek çû navenda giştiya Partiya Demokratîk a Gelan. Her çend di nava partiya min de raya giştî gelek kes dijî vê yekê bûn. Lê min got ez ji ber rêzgirtina mafên welatiyên me yên dengê xwe dane HDP ez serdana wan dikim. Lê ew qas bi bêhurmetî û bi bêrêzî silav li min kirin ku hûn dizanin gotin em dê çaya qaçax pêşkêşî te bikin û te bişînin. Ji ber vê jî divê di pêvajoyên wiha de ti kes xwe mezin nebîne.
دوێت تو کەس مخاطبی خۆ نەخە ڕەوشەکە دژوار ئەس di ژیانە خۆیان سیاسی de ریسکێکی جدی وەردەگرم حتا نها کەسێک نەچوێ ناوەندە گشتی هەدەپەیە ئەس vê dikim çima ez dikim ji ber ku di hevdîtina bi hemû partiyan re min ferq û cudahî nexist navbera HDP û CHP û MHP ji ber ku wan hemûyan ji gel deng standine ez vî karî dikim û diçim navenda wan lê li beramberî vê yekê gelek bêrêzî li min kirin min ew hevdîtin di 15 tîrmeha 2015 da kir dîsa Selahattin Demirtaş Sırrı Süreyya Önder û Figen Yüksekdağ li wir bûn min ji wan hemûyan re got ji ber hilbijartinê heftê hezîranê ez hinek xwemezîndîtinê di we de dibînim yanî baweriyeke wê zêde bi xwe heye û di vê baweriyê de me ku hikûmetek li vî alî ava nabe ez rojekê jî wekî serokwezîr bimînim ez nahêlim ev gel bikeve nava kaosê hay ji xwe hebin eger hûn bi zêde bawerî û quretî hewl bidin hûn tiştekî rast nakin ez wê demê nakevim ber xema xwe ku ez nabim serokwezîr û li parlamentoyê de dengê baweriyê nastînim ez qet guh nadim van mijaran û çi pêwîst be ez ê bikim piştî hefteyekê 23 tîrmehê polîsên me şehîd ketin niha ev hemû bîranînên biêşin lê serpêhatî jî bîranîn û serpêhatiyên talin pêdivî ku ezmûneheyî baş û rast bênirxandin niha eger pêvajoyek bi ser bikeve divê her kes bibîne ku bi tundî û terorê tu kes nikare bigêje ciyekî pirsgirêka Kurd li Tirkiye sê stûnên xwe hene yek jî demokratîkbûna Tirkiye ye demokratîkbûna Tirkiye ne meseleyeke tenê ya Kurdan e 23 Sibatê kesên dîndar mexdûr bûn salên hefteyî çepgiran êş kişand 12 îlonê her kesî êş kişandin û her kes mexdûr bû demokratîkbûn pirsgirêka giştiya Tirkiye ye mafên demokratîk bikaranîna Kurdî ji nav de li her derê Tirkiye bi rêya demokrasiyê tên çareserkirin ya duyemîn jî pirsgirêkên herêmên Rojhilat û Başûrê Rojhilat e yek ji wan tayînkirina qeyûman e her çiqas niha gihîştin Stenbolê jî ev kêşeyek e pirsgirêkên aboriyên li herêmê hene dema ku ez niha lê dinêrim eger hûn ji min bipirsin pirsgirêka herî mezina herêmê çi ye ez ê bibêjim ku ji bo Tirkiyeyekê bi giştî jî wisa ye lê li Rojhilat û Başûrê Rojhilat pirsgirêka herî mezin bêkariya ciwanan û mijara maddeyên hişber e bi gotineke din ez dibêjim pêwîst e hinek tedbîrên taybet ji bo herêmê werin girtin ku hem kêşeyên taybetên herêmê çareser bike û li aliyekî din jî jiyana li wê derê hêsantir bike ya sêyemîn jî Kurdên li dervê sînorin birayên me yên Kurd li Iraq û Sûriye min got Kurdên di nava Sunî û Sûriye de jî wek Türkmenan ji xwîna me ne dema ku em dibêjin yek xwîn mebesta me ne Türk bûne cara ewil wek Türkmenekî wek Tirkekî min got ji yek xwînêbûn nayê wateya Tirkbûnê çawa ku em dibêjin boşnak ji xwîna me ne ew jî wiha ne em alîkariya Bosna Hersekê dikin lê boşnak jî ne Tirkin Kurd jî ji xwîna me ne hevalên me yên dîrokî ne em tu carî nikarin Kurdên Sûriye û Kurdên Iraqê bihêlin li ber dilovanî û parastina welat û hêzên cîhanî helbet dewletên Iraq û Sûriye ji hev cuda ne ji xwe welatiyên wî welatî ne li Amerîka û Rûsya dê li Sûriye alîkariya me bikin qaşo ew wê Kurdan li hemberî Tirkiye biparêzin yan jî dê werin Iraqê û li wir Kurdan li hemberî me biparêzin em ê Ceylan Pinar û Rasil'Aynê di dîrokê de çawa ji hev cuda bikin kî xwe li hemberî kê diparêze ji ber vê yekê em bi têgihiştineke wiha li vê mijarê dinêrin dema ku hûn wezîrê karên dervê Tirkiye heman demê dema ku hûn serokwezîrê Tirkiye yek ji dosyayên herî giring meseleya Sûriye bû gelek te hatine gotin û gelek caran jî rexne li ve jî hatine kirin niha ev taybetî piştî hilbijartinên Amerîkayê niha tê gotin ku Amerîka xwe amade dike hêzên xwe ji Sûriye û Rojavayê Kurdistanê vekeşe beşek şirû vekar ji dibêjin eger ev yekpêk were hikûmeta Tirkiye dê bi rêveberiyên xweser re bi PYD û YPG re li hev bike û konsensûs û lihevkirineke nû dê derbikeve
هون وی که پیکان دبینن یا نه احتمال هست که ترکیه به ریوبری خود سر بکه و نافدانستان دنکه؟ اف به یکی و گریدایی که همو اکتور ده چاوا تف بگرن. از تشتکی پرنسیب دبیجم. لمالباتا که بنرن، لمالباتا که کو خوشکو برا اگر دنابرا وند پفچون چه بجی دمالکه دانه. نکاری یکی دوره کو وی یکی فهم بکه. از برای امریکای به کرده کی سوریه را ناخفم. لجیه کی گوتن کو کرد لحرمه نخودی دولتن. من گوت دولت کردان هیا. دولت کردان دولت کومارا ترکیه. از برای امریکا و روسیه به کرده کی روجاوره باخفم وکه حقارته. امی رونن و باخفن. جبو کرده کی هولی جوسایا. بسایا وی هر جاره کو از ببرز مسعود بارزان را رو دنشتم هر تم روگشیه کو کنینک بسر روی وی هبو. جبر ویه که ام وکی دو آلین جدا نبون. موسا آخافتن ندکر. هر دم ام وکی یک آلی بون. لترکیه پرسکرک یک مزن هبو اون دزانن. هموره و برین کردستانه و یکی دزانن. آلای حکومت هرما کردستانه نل ترکیه و نجل انقره هبو. من یوک یکم وزیر کارن در و او خست دوره. و دمی باخترجی حقارت لمن کرن. من گوت آلای عراقی هیو لگوری دستور عراقی هرمک لور هیا. آلای وانجی هیا. آلای ترک جی هیا. چطه ده؟ من میناک داو من سرک وزیر ناخچوان دعوتی ترکیه کرد. سرک وزیر ریوبری ناخچوان هات انقره. لورجی آلای آذربایجانه، آلای ناخچوانه و آلای ترکیه هبو. من گوت چه جدایی نابر هر دو روشانده هیا. اگر بشار اساد شر گل خود نکره با قتل عام مزن لور نبونا اگر چکین کیمیایی بکارنا آریبانا او یک ندبو. ده هفدیتنا منا بشار اسد را ده 6 نیسان از 2011 ده بری بویرین سوریه یک جداخواز من داین مافی ولاتی بونیش بو کردان بو. من گوت که هون و یکی بکن چیتره. ناسنامه ندان کردان. کرد لور نخودی ناسنامه بون. ریوبریه که وها پشت راسی زحمتین مزن هات. اگر هون جمن بپرسن از ببیجم کو دوی هر کس به هر کسی را باخفه. از نابیجم کو ام نکارم به سوریه را باخفن. به تایبتی جی پشتی تشتین کل غزه قومین و سیاست برفره کرنا اسرائیل دوی هر کس لحرم به هف را باخفه تا کو ام جوی آستنگی در کفن. دوی کسی لدر و نهیله. اجبو ترکیه بابت کی دیگه گرینگ جی بگمان مسئله دستوره که نویه هر سال دما کو پارلمانتو دست به کار دکه بابت تروجه ولی زیادتر بابت در دور هر چهار خالین دست بکه و خالا 66 اتیو دچه و کاره کی جدی نه کرن هم بهوینه کو ای سال پارلمانتو یا ترکیه دوی مسئله دا گاوه که جدی بیاویتن دستوره که نوش بو ترکیه به چه کرن هم د جیان خوی اکادمیک هم جی د جیان خوی سیاسی ده از د دجی دستور بنگهینا 12 ایلونه درکتم دستور بنگهینا 12 ایلونه دستور جونتایه ریوبری دربه جبو مافو آزادی بنگهین تیره ناکه پشتگل گوهرتن چیبون و دموکراسی حتی راده که گوهری لسیستما دستوراتداری سروکاتیه اف دستور هین خرابتر کریه لو ما از بتوندی لدجی سیستما سروکاتیه مو باورناکم کو سیستما کو دموکراتیک به د سیستما سروکاتیه د هفسنگیه د ناوبر قانون دانان داراز و اجرای ده نهاتیه پاراستن مکانیزماین کنترول کرنا بالانس د ناوبر هزان ده نینه لو ما پیوستیه ما به دستور که نو هیا لی اگر د دستور نویا کجالی حکومت نهاوت بحث کرن ده بیجن هون دست ندن سیستما سروکوماریو بحثات شتندن نکن اف نابا دستور کنو از دوی باوری دمکو نقاش لسر چار خالین پیشی جی نقاش که سمبولیکه او براستی نه ارگومانه که جدیه جبر کو چه کسته کشه بیاکیره نینه کو انقره پایتخت و سرودا نتویج سرودا نه ترکیه و نجی کرد جوانتشتان عاجزن لی او ود گوهرین قوناغه که ایدولوژیک وسا کو اف جی ریل بر دستوردانا بندن اوتوریترین ماین دستور دیگره لی بله پیوستیا مب دستور که پر حسان هیا کو مافو قانون هر یک جه 85 میلیون ولاتین مب پاریسه ددما که نزدیک دهونه هم سردان دو که هم یا حولیر یا هرما کردستان بکن به وی مناسبتت خوازم بپرسم اگر هون براورده که بکن ددما که هون سرک وزیر ده پیوندین ترکیه و هرما کردستان چاوابون نه چاوانن همان دمی هون زانن حولیر جیه که دیروکی گلکشونن دیروکی و گشتیاری هنه هون هری
زیادت خازن هولیر سردان کی داره بکن و خارن انگلک نو بانک جهنه بگمان لهولیر خازن چه خارنه که بخون تایبتی هولیر جبو و چه هون هری زیاده جو چه تشتی هولیر حز دکن هەلبەت ئەس هەموو هورگولێن تێکلین هەیی نەزانم ئەس ناخوازم نەهەقی بکەم لێ من خەمگین دکە کو ئەس دبینم پەیوەندی وەکی بەرێ نەمانە بەرێ ددەما مەدە هەم نێچیروان بەک هەمژی مەسعود بەک ساڵێ 4-5 جاران دچوون و دهاتن دەمەک پشتی رەفەرەندۆما 2017-18 هەموو سەردان کێم بوون ئەس هێوی دکم کو ئەو چێتر ببە ئەس ji bo ku pêwendî baş bin pêwîst e em hebin em li ser desthilatê nebin jî pêwîst e pêwendî baş bibin ji bo vê yekê berpirsyariya Rêveberiya Herêma Kurdistanê jî heye û berpirsyariya Tirkiyeyê jî heye ez hêvî dikim ku gava ez biçim ez ê wan hemûyan bibînim ez Mesûd bek Nêçîrvan bek Mesrûr bek Qubat Talebanî û Bafil Talebanî re bicivim ez hemûyan nas dikim dîroka me bi hemûyan re heye ez rewşa li wir ji nêz ve dişopînim lê dîrok û erdnîgarî me mecbûr dike ku em têkiliyên xurt û baş ava bikin li vê erdnîgariyê yan şer dikin yan jî aştiyê dikin heger tu şer bikî kes nikare li ser kesekî din bi ser bikeve her kes birîndar dibe eger hûn aştiyê pêk bînin wê her kes bi awayekî qat bi qat sûd werbigire ez ji hewlêrê pir hez dikim min jî ji hevjîna xwe re got em carekê bi hev re biçin lê min xabin dema çûme hewlêrê bi min re nehat belkî vê carê jî nikaribe were do dema ku li vir di partî de diaxivîm min got ku dema mirov ji dûr ve li hewlêrê binêre mirov dikare bibêje ku ew bajarê alozî û nakokiyan e lê belê lê dema ku hûn diçin bazara hewlêrê an jî sûka sergirtî wekî hûn li sûka Konyayê û bazarên Stenbolê ne ji hev ne cuda ne ez carekê çûm sûkê herkes dibêje serok wezîr wezîrê karên derve bi xêr hatî Birez Ehmed herkes Tirkiye dişopîne herkes hinekî bi Tirkî dizane ji Mêrdîna me û heta ji Konyayê jî ne cuda ye ji ber vê yekê ez bêguman dixwazim biçim wê sûka kevnar a klasîk wekî min berê jî behs kiribû Mînareya Sultan Muzafferî sembola taybet a Türkmen û Kurdan û helbet kelaha hewlêrê jî wiha ye kelaha hewlêrê hîn jî yek ji wan kevintirîn kelehên dîrokê ye birca saetê ya hewlêrê ew hemî xweş dikin min xabin min tenê bi niyeta betlaneyê xwest biçim û biçim serdana çend rojan lê hertim bi lez û pez di demên fermî de çûm û derfeta mina gerrê kêm bû ez carekî wê demê di meha Remezanê de çûm wir min xwarinên herî dijwar lê dirêjtirîn xwarina jiyana xwe de bi rehmetî Talebanî re xwarine wî ji xwarinê û pêşwaziya mêvanan pir hez dikir herkes dizane destmala xwe li vir û wir da û bi zorê dida mêvanê xwe jî Mesûd bek jî gelek caran xwarinên pir xweş pêşkeçî min kirine helbet kebaba hewlêrê lê min yekem car li hewlêrê xiyarên dagirtî xwar wate dolmeyên ji xiyaran gelek balkêşin yanî min şorbe qubbeya hewlêrê ya bêhempa û gelek xwarinên ji pêşgeha kevneşopiya hewlêrê tam kirine ji xwe pir dişibin hev mînak biryanî bi rastî ti ferqeke mezin di navbera Sêrt û hewlêra me de nîne lê tiştên ku bi tenê taybetin bi hewlêrê jî hene ev sebzeyên dagirtî cihê rengtirin mînak wekî min got xiyarên dagirtî tiştekî wekî dolme gelekî balkêşin û min li çi cihên din nedîtine gastronomiya wê ji mîna hemû rojlata navîn gelekî dewlemend e ez ê bi xwarinan kêfxweş bibim lê ez ji ber vê yekê diçim ku ramanan bixwim elbet ez têm fikran bigirim ramanan bidim dil bigirim û dil bidim belê em gelek spasiya vedkin ji bo vê derfetê û ji bo bersivên ve li navenda giştî ya Partiya Paşarojê mêvanê me Birêz Ehmed Davutoğlu bû di derbarê babetên germ û serekeyên rojevê me ev hevpeyvîne encam da heta hevpeyvîneke dî bimînin xêr xweşî